I mi pričamo o nekom napretku i progresu i o tome šta su Srbi sve radili. Srpski narod je bio taoc te nesrećne države koja je u Versaju nam skrojena da ne bi, nisu znali šta će da rade posle propasti Austrije, da nam nametnu, a odmah su počeli da rade protiv nje i onda je došla ponova nakaza 45. koja nam je nametnuta, naravno pod Titom, i Milošević je po svaku cenu gledao da održi i nije održao, umjesto da je krenulo se. Dajte ljudi prvo da vidimo srpsko pitanje kao takvo, koje je bilo ključno pitanje, istočno pitanje u 19. veku. Sa Karadžićem ustavom koji smo mi prvi u stvari podigli i oslobodili, nisu ni Grci još bili. Da ne govorimo o drugima, otvorilo se istočno pitanje, to je bilo srpsko pitanje. Da završit ću ovim, da gospoda sa zapada, to mi je rekao skoro čovek, profesor sa Sorbone, vrlo suptilno rade. Srbi imaju veliku istoriju. Ne može tako mali narod ima tako veliku istoriju. Trend je u zapadnim vodećim krugovima, ne kažem časnoj Evropi i časnim ljudima koji stradaju, koji pate. Sad sam vidio jednu Nemicu koja hoće da odnese ikonu vladike Nikolaja u Dachau gde je robova ova đubrad ovde poput Mirka Đorđevića i drugi. To je bila neka nemačka igrarija da je Nikolaj odveden u Dachau, znači igrali se, vodili čovjeka u šetnju, ili Ljotićevci koji pričaju da je izašao da se šeta po Istri Nikolaj, a nosio čovjek, on i Gavrilo da prazne kible iz ovih, kako se zove, baraka, koje su noći po 500 ljudi vršili nužde. Kaže, hoću da odnesem ikonu u Nikolajevu, u Dachau da stavi, ima jedna ruska kapelica. Hvala Bogu, rekao. Da vam priča pokojni iguman Antonije Đurđić, koji je izabrao ovoga patrijarha promislom Božjim, da vam priča Simeon, naš iz Hercegovine, koji je kao mladić, mlad jeromonah, bio u nemačkom logoru, stočanin, legenda za Hercegovinu, Biberni Simeon, kako je bilo tamo, kakva je sreća bila u nemačkim logorima. Dakle, ima u Evropi ljudi, ima čestitih ljudi, ne mogu doći do prave reči. Jedan Španac je u Metohiji, na traženje svoje vlade, inače je bio službenik OSCE-a ili kako oni zovu, referate slao, raporte Briselu, zatraži mu vlada prošle godine da šalje raporte direktno vladi u Španiju. Posle 2 raporta on je smenjen jer su raporti u Madrid bila drugi, iskreniji. Neko je iz Brisela doznao i on je smenjen jer ne može da šalje prave raporte. Čuveno Markale u Sarajevu, svi znate. Znalo se odmah odakle su došle bombe. Na Gospojinu 11 Srbi još bili u crkvi, odmah je Jasuši Akaši rekao odakle su došle granate. Ne, trebalo je drugčije to režirati. Tako je režiran Račak, ali Volina kakav je bio Milošević, mogu mu je da promakne jedan Račak i da naprave ono što su napravili, da dovlače i preslače leševe, i onda naravno okrivljeni su Srbi za to. Ne zato što nisu pravili greške i pravili zločine, ali drugi, šta su u mojoj Hercegovini uradili, kad su išli zajedno muslimani i Hrvati. Posle se među sobom zakrvili strašno i do istrebljenja. Neki idu s milim Bogom, vraćam se na ovo što ću da kažem. Gospoda sa zapada su videla, ne može srpski narod ima tako veliku istoriju, pa su poturili za Bosnu i Kosovo Noela Malkoma, jednog NATO istoričara, koje je to karakteristike univerzitetka NATO istoričara, da piše istoriju Bosne. Proučio sam ih, u memorandumu ima na par mesta sa njim dijaloga, da ne kažem polemike. On recimo tvrdi da Kosovo i Metohija uopšte nije bilo u sastavu ni srpske crkve ni države, jer je Kosovo i Metohija planinama odvojeno od Srbije, ono je daleko spojenije sa Albanijom, da je sedište Raške daleko negde, a ono je da se kamenom baciš od Metohije ili ako hoćete i od Mitrovice, da se baciš do Raške, preko se stigne za 2 sata do Trgovišta, Pazara, do Rasa. Ali on čovjek pisao po narudžbini. Da nije bilo velike seove, da nije mogao biti patrijarh Arsenije Čarnojević, jer je on bio 7 dana pre toga u Nikšiću i na Cetinju, nije mogao stići pri Kolominja, u Priznu ga dočekao biskup rimokatolički. Ja sam malte ne peške, od Nikšića ako idete u Gornju Moraču, peške, pa odatle na okupu Morače prebacite se u Mateševo između Komova i Bjelasice, evo vas na konju za 10-12 sati ste u Peći i još 5-6 sati znači za 24 sata možete stići na konju iz Nikšića a na konjima sam onda išao u Prizren, ili sa Cetinja isto tako, od Bioča preko Leve rijeke, zna mitropolit bolje od mene, ali ja mislim da sam bolji geograf od njega, jer moj zemljak Cvejić nije njegov. Prema tome, ljudi su naručeni, pišu, i da završim,
Cilj je da se svede sadašnje pitanje na sociologiju. Sociolozi su užasno pretenciozni ljudi kao što su i psiholozi. Oni misle da imaju ključeve društva, ovi misle da imaju ključeve ljudske duše. Da sve rešavaju oni, mali ljudi, malih obima, malih parametara, hoće da mere sobom sve. Sociologija je itekako nauka za manipulisanje. Nije ona kriva tome, nego su krivi oni koji se daju manipulisati. Treba pretvoriti u sociologiju. U ovom momentu sociološki je na Kosovu Šiptari. Što su oni istrebljivali Srbe, što su se doseljavali. U Prvom svjetskom ratu istrebljivali, pa onda u Drugom. A svi Šiptari koji su prelazili posle od Fadil Hodže, Denver Hodže, sada najmanje 300.000 Šiptara iz Albanije na Kosovu. Kažu sami Šiptari, tvoji Đakovčani, jednom koji je sitrao za sestre koje su ubijene u jednom selu, i za Đakovicu u ravnici reke koji idu ka Erveniku, kako se zove. Kaže, brate, Šiptar, ima česti Šiptara. Nemoj me pitati, to su došli neki nepoznati mladi koji misle da će vladati 1000 godina, bez Srba, da bome. Dakle, to je sve ostalo i to je sve, ali ludi Milošević, njegova luda politika je oduzimala sva dokumenta. Oni su većinom krenuli sami da idu, onda i on, ko lud, puzao da ih progani i oduzimali dokumenta i oni sad mogu da to izuzetno falsifikuju. A nije još provereno i do danas verujem da nije provereno pitanjem državljanstva. Meni su ovdje u Beogradu tražili, gospodo, 3 puta dokumenta o državljanstvu. Ja sam 54 godine došao u Beograd i preneo sva dokumenta. I rekao sam Miloševićevo vreme, neću, neka dokažu da je to moja država, ne da sam ja njen državljanin. Mogu je Šešelj da dobije za koliko godina državljanstva, ja rođeni u Srbiji i od 54 Beograđe ne mogu dokažu da sam ja, nisam teo pasoš. Posle su mi Fijaković nabedio da primi pasoš, treba da dokazujem ja državljanstvo, ili to urađeno bilo gde po Srbiji. Dakle, hoće da nas vedu na sociologiju, da istorija više ne važi, zato što su oni zbrisali celu civilizaciju starosedeoca Amerike i naravno raznorazni probisveti, raznorazni koji dođu tamo, oni su sada tvorci nove istorije. A kad dođu u Hercegovinu, ja sam govorio nekom Amerikancu, svaka štala je moja starija od vašeg kongresa, gospodo, da je govorim u crkvama. Svaka štala je ovdje starija, ljudi ne ruše u Hercegovini kuće, štale, a pogotovo u crkve. I vi pričate o istoriji, vi pričate o nekom brutalna sila i ta nesrećna sociologija. Šiptari su sad tu, oni su većina, teraju nas da izađemo na izbore. Po svaku cenu, kad Šiptari nisu na izbore, nisu ih terali, a oni su znali šta znači bojkotovati izbore. Danas, ako ne budete, nećete biti u vlasti. Dajte, gospoda, se vratimo prvo svojim kućama i hvala Bogu, Srbi, Kosovci, a pazite, oni nam podmeću Kosovari, Šiptari, nije reč Kosovo šiptarska, to je polje Kosova, ptica Kosova. Kosovci, Jovan Kosova, čuvena pesma, oni nam podmeću Kosovari, Kosovari su šiptarski zvanje, pošto nemaju svoju reč, oni su rekli Kosova, pa onda su Kosovari. Srbi Kosovci hoće da se vrate, Metohijci će se vrate, oni ne daju. Već 1,5 godinu 20 ljudi u klimi bore se, došli su, neće da se vrate i neće da ih primi niko i oni se po onim selima izbegličkim tamo u Osojanima i u Biči, po kućama još neće ni oni da se vrate, uporni, ali oni ne daju, oni bojkotuju, oni izigravaju na sve moguće načine, hoće pojedinačno, a 250.000 nas je, da se vratimo tamo potom da razgovaramo. Isto tako, ne smemo ni pošto prihvatiti ni kao vlada, ni kao crkva i narod još manje, dok se ne obnove naše svetinje, nema rešavanja Kosova. Gospodo, vi ste obnovili most na Neretvi koji su srušili Hrvati nemačkim Leopard tenkovima sa Huma, tačno se zna, sad Hrvati nisu bili, došli samo Franjevci, biskup i ostali su bojkotovali obnovu, tu svečanost koju su pravili, jedna balijska svečanost u kojoj učestvovao još Davor, pravila velika se parada, a obnova Žitomislića, obnova sabornog hrama koji je grandiozan blizu mosta, obnova Veličanskog dvora, ništa od toga. Žitomislić je obnavljan 2 godine pre ono što je most građen u Mostaru. Obnavljan, jer su Turci ga bili srušili. Srbi nemaju prava, Srbi ne mogu da se pozovu na istoriju, ne mogu ni na što se pozovu, oni su žrtveni jarac. Svejedno, nećemo kukati i nemojmo da svedemo na kukanje, na kuknjavu. Smejali su nam se Hrvati, ne znam, čak i Slovenci, o srpskom suzarniku, ne vredi od kukanja i od plača ništa. Stisemo zube, nije prvi put, mitropolit je malo pre rekao, tamo u holu, koliko je puta gospodo Hristov grob rušen, hram Vaskrsenja rušen, pa je obnavljan. Mi ćemo se vratiti, obnovit ćemo se. Priča da ja, ko će reći, sigurno će reći da ja zakazujem sutra rat, oni su govorili patrijarhu Pavlu da je ratni huškač. Pa rekao Matija, jeste, zar ne vidite kakve se oči, pa kad uzmu onu maslinu pa je seče napola, vidite da je ratni huškač. Opalci mu govore kakav je ratni huškač. A takvi su oni.
To su ljudi kliširani koji imaju dve, tri u sebi, kojima manipulišu obrta, dva, tri ideje, dve, tri misli i na to se svode. Tipičan primjer je ovi nekoliko, Sonja, Nataša i ne znam ko je tu koje manipulišu i naravno slobodna Europa koja njima. Zamislite sramote, koja zemlja više je potrebna slobodna Europa? Europa je sva slobodna, nema više nijedne porobljene zemlje. I dalje oni nama čitaju lekcije kao u vreme komunizma.